understand ngisuke khona egangeni understand ngisuke khona ekukhandeni izinto yabo le nto le umuntu ongilekelile wangisiza uShembe futhi nakho uShembe ngangamfuni ngekukhohlisa sithi uthoyele nathi understand because nathi sas understand ukuthi ngeke ukuthi yabo mawusebumnyameni ugcine uyitshela ukuthi akekho umuntu ongaba yimillionaire without into ethize akekho umuntu engaphumelela kanje without into ethize understand so nani sasithi umuntu olandelwa kanje hayi lo muntu uthwele futhi sase sisichaze indlela yethu isithwalo sakhe ukuthi sime kanjani because into besisebenza ngazo understand but leyo nto ke umuntu wangilekelelwa wangikhiphisa lezi zinto lezi kwakuyena uShembe ngangafuni ukuyeka futhi kuthiwa yabo kahle kahle into ngangithanda uganga into hayi ukuthi phela ngeke uthanda ukuganga ngathi manje yabo into kanjalo igama elibi not ukuganga ukuthi ungene endlini zabantu kodwa umagic nje impumelelo yami ngase ngibona kula egangeni ngathi nje iyona mnyanga ibona nje ukulapha kufanele ukwenze kanje but ke uShembe wasefika ke mina khona kwangithatha unyaka ukuthi ngiguquke mina uloku phakathi lokho ngiphakathi kodwa efika yena uShembe not ukuthi isemalini ungaba nemali eningi thothi iphisa awunayo mina ngingifana ukuthi umuntu awukho awucebile lapho yonke into ikuyiphisa leya game iphisa ayikho sebengayidlanyisa abantu but ipeace ayikho but uShembe ke wangikhipha ke kuleyo nto futhi efika mina uqala umuntu ofika kwakuwumqalo wendlela lo waqala ibandla lamaNazaretha wafika into wafika kumina wanginika iBhayibheli wanginika isihlabelelo